Ti Masakbayan. Maligayang pagdating sa Timasakbayan, itapapagayam. Oh, aday ta, Emma. Nakupin kong dagiti kawasta nga aramatan ta inton rabii. Sige, si kanti makaam mo, tain nakisagana ti kanenta. Manganta pa'y sakbay asumrek ta ijay club. Sino ka ang kilata? Sisidang... Tagtagay. Marcus! Rumarak ito, madam tama. Aguli magkayulahan. Sino ka? Oh, adi kita nung... Agyaman ka. Dagati pulis. Agurik. Sapsapulin na kakadidag iti pulis. Basta aguli magka. Apay, mister. Sino ka? Apay akabutang mo ti pulis. Nag-hold up ka kadi? Wano nagtakaw ka? Wano niya? Saan? Apay nga nga aglimlimbang ka dito'y dagusmi. Hindi ka agdanag. Saan kayo adangran? Agtatakaw ka kadi? Saan? Anya nga rin di atrasom ka dagiti pulis. Awan. Nakadayon dagiti pulis. Mabalin konti ruman. Agyaman nakitidanom nga impainom nyo kanya. Sige, rumara ko. Mabit na ang... Anya tinagan mo? Saan anas ka nga bagat? No kasta, awagan ka iti Mr. Bad. Anya? Nalabit adakas ka tao. Iso asap-sapulin na ka dagiti pulis. Rimuaran ni Mr. Bad Sharon. Nakigtutak itay. Takala at asimrak dito'y dagusta. Dakis ang tao. Iso siguro asap-sapulin ti pulis. Ngam, di nata dinangran. Sayang, nataerpay mat. Ay, nagpintas dagiti mata na. Miningmingak na yung bag. Aday ta ka manan, Emma. Nakakita ka man nga minan iti nataer. Oh, saan ka di? Nataer day di alalaki. Ngam, sayang mat. Padakis a tao. Iso nga inawagak iti Mr. Bad. Ay, sayang nga agpaiso ti kinataer na. Tadakas mo ti aramid na. Kanya nga tati inaramid na. Siguro, nag-hold up. Tapay asap sa pulon ti pulis. Kanyan, sayang. Nataerpay mat nga rod. Malakid din. Ingkan isagana ti taraon tatamangantan. Sakbay amapanta iti club. Sige, kat ikabil mo aminan itibag dagiti masapsapol na. Kitaam tapno awan malipatam. O anya, nakabayad kan iti matrikulam? Wan manang, maudin a semestre raytoy. Nasayat no kasta. Wan gaya manang, kurang ti allowance ko ita. Nga maalak to jitang dan ko anak ilabada kada Mrs. Lee. Isupay nga allowance ko. Wan ading ko. Agan anos ka ha? Di ka agdanag, taag-diskarte ak iti pang allowance mo. Apno saan ka nga agbambanog ang makilablabada. Kabaalak manang. Ala, agan anos ka lata ha? Igaod mo ti panagadal mo para iti masakbayan. Wan manang. Manang, anya nga dano agtrabaho akmot iti restaurant a pagpapaayam. Uray part-time laang. Ha? Kwa? Saanan? Imbagak matankan ka, asya kon ti makaamo iti masapsapol mo. Saan ka nagtrabaho? Basta ti makunak, igaod mo ti agadal, taparakan ka dayta. Ti kayat ko, saan ka atumulad kanya? A high school laang tinagpatinggaak. Sika talaga, manang. Saklatan di pang panunutam. Wan kayat ko ang makaturpos ka iti panagadal mo, ading ko. Kat, kumusta ti kabsat mo? Nasaya at mat. Naimbag man, tagi na ko naan asumarungkar dito'y dagos na. Uray ibagana, jakmat la kayat. Amo na ka di amay sang kaaman nala iti klam? Jak imbagbagakan kwa na. Ti imbagak idi at trabaho, kat waitress iti restaurant. Apay adi mo imbaga tipod no? Saan matanas kan amaamuan na? Tinapatag, makalpas iti panagadal na. Ay, nakasaysaya at kakit din nakabsat na. Taawan sa bali a pinanunot mo, no di ti masakbayan na.
Husto ka, Emma. Kaya't ko nga iti masakbayan, nasaya at tutibiyag na. Kasanon no gumurakan ka. Gaputaman nala ti trabahom. Saan ko na pinanunot, dayta? Sa bagay, manala ka nga agpaiso. Ngam agpatinggala ang iti manala. Saan ka mat nga agpapairuan? When Emma, agpatinggatala ang iti stage. Saan ta nga agpairwar? Uray kaskasano, maprotektaran ta ti bagita. Italabanan asimmangpet ka, Orlan. Wen, ngam rumwarak matlaan. Maklag palas. Anya? Ibagam ka ni Vivian, talabaan na dagiti kawas ko. Ay, anak ko. Di ka kadiagsardeng iti mati nga aramid mo. Mangrugi kayo man ang nakon. Kanayo nakngamin nga agdandanagkan ka, anak ko. Saan ka mo ta pinadakaladakas? Mangsapul kahit tinasaya at trabaho. Tapno natalgad ka. Mabilang. Tekang ka iti kwarta. Imbag lang ay igatang yung kini Vivian iti bagas. Kastamatan iti siday nyo. Kan aramatan ni Vivian iti panagadal na. Diyak kaya't nga awatan. No nagtaod iti dakas awakas, Orlan. Nagadugid din nga Arteo ayas. Sige. No di mo kaya't ngawadan. Saan lang? Nagbalbaliw ka, anak ko. Pangasim. Sana kaya't ngawatan ni nanang ti kwarta ngayaw awat ko kan kwanen. Isungaytad kun kan ka. Manong Orlan, Di mo ka dimit kaya't ngawatan? di ko makayat nga awatan. Ngam ka sa pula ko na iti kwarta. Isungarod nga awatem. Ay, amom ka din no anya ti mariknak. Tunggal malagip ka, Manong. Agdanagag. Kanayon na nga agdangag iti news iti radio. Tama nga no may saka anatiliw, gapo iti madinga aramid mo. Apay nga mingagdanag ka aya. Oh, at iti kwarta. Awata man. Usar may iti panagadal mo. Sige, Manong. Manong. Apay namang sapol kalaangan iti trabaho. Di uray anya ditan, basta nadalos. Narigat ti agsapol iti trabaho ita. Nala, inakon. Kat ilabam lagi ti kawas ko. Tapno adda pagsukatak into nagawidak, ha? Napanan ni Manong Orlan, nanang. Inawat ko latan ti kwarta nga inted na. Ay, Vivian, anak. Kanayon ang madandanagan akin ni Manong mo. Uray siya nanang. Kanayon ka abagbagaan. Ngam kapungtot na. Uray siya, nanang. Kanayon ko matabagbagaan ni Manong. Ngam sana dumngag. Kat idawdawat tayo. Asapay la ko matamakaamiris katagbalbaliwan. Kanayon akasta ti daw-dawat ko iti Diyos, anak. Asapay la kumatag balbaliwan ti kapsat mo. Iti kasta, sa anak moten a kanayon nga agdandanag kankwana. Agdanagak ita, Mario. Agraira man gaya man dagiti agtatakaw. Dagiti akyat bahay gang. Sapay awanen kadwata diti balay. Sapay ang may saak no daduma diti balay. Takanayon nga da misyon apapanan nyo. Mangalatan to iti kadwata dito'y balay. Hardinero ken driver. Ken, isudamot ti agbalin a security guard. Wen, Rita. O sige. Magkita ka nga ron itagbalin akadwata dito balay. Sige, siya kunti makamo iti dayta. Nasaysaya at matlaang daytay adda mapagtalkan akadwata. Kane, dudwata laeng dito'y balay. Oh, kasano Orlan? Matuloy ti pagnatayin ton rabi? Wana, matuloy. Sige, mapantangarod iti klabin ton rabi. Ado ti chicks ijay. Saan a chicks tiga po na mapantay jay? Amom dayta. Ha? Wen, amok day ta.
Masapol ang makaadota ita. Di mo ka di kaya ti agchiks? Saanin? Ibusan dala ang ti kwarta. Day talagaot iti bulsa ti amuda. Sa bagay Iso ano sumrag tayo ti club. Saan ta panunutan dagiti babae? Rupat kwarta dagiti babae iti club. Orlan, kita ang di agsalsalay di sango. Wow! Nakamaskara iti sinantuli bangbang. Sana day ta ti pangituunam iti matang mo. No diket mang sapol kakit di iti mabalinta pagkwartaan. Kita ang ngamin anaimbag di dancer. Nagpintas. Simbagak matengken ka saan aday ta ti pangituunam iti imatang mo. Agbuya takit di. Bayampay lang day ta pagkwartaan. Anya? Buyaan ta day ta dancer di ta sango. Wow! Nagseksi. Ngem Diego. Anya nga tinagan day ta dancer. No interesado ka kan ko na. Sige. Engkanto makiamam mo. Saan asyak ti makiamam mo? Ludikat sika. Tapa nakita ket agbagay kayo adwa. Mabalin ka diti makiamam mo, Miss Dancer? Da kayo ka ditay nakamaskara nga agsalsalay jay sangoy tay? Saan na da kami? Aguray ka. Dayta ka duwam. Kasla nakita ko na. Uray siyak. Kasla nakikita kayo di takadwan. Si Katay Kanla at Asigna, ijay dagusmi. Mr. Bad? Ha? Wan, si kang agpaiso. Anya ka ditipod no anagan mo. Siya kunti sumungbat. Orlan tinagan to'y kadwag. Kat, Diego mat tinagan ko. Nukas na. Orlan tinagan mo? Ang awagan ka lang ta iti Mr. Bad. Mr. Bad, ti awag mo kan kwa Apay, Gaputa dakas. nagbidot ka. Saan adakas ni Orlan? Nasaya at atao day ta. Talaga? Unat. Mabalin ka diti makipagayang ka na kayo? Sige, apay kit dinasan. Sige nga Rod. Agorder kayo iti kanen. Wano, inuman nyo. Siyak ti makaamu iti bayad. O sige, siya kunti makaamo nga agorder. Kat di kay agdanag. Basit na ang piinuman mi a ladies drink. Iso di kay agdanag. Saan adakkel ti magastos yu? Amuyo, nagtataer kayo. Kuma, kas kada kayo ti agbalin a boyfriend ni. Mabalin ba't ada kami ti agbalin a boyfriend nyo? Ngam no siya, jak pa'y kayat ti madan iti boyfriend. Apay, Sharon. Kada obligasyon ko iti biyag. Kat jak kayat ti masinag. Ay na, agpapaadal ngamin iti kabsat nga. Iso ako na nga obligasyon na. Nagsaya at kagaya makabsat, Sharon. Kadyakat. Kaya't kumat ti makaurnong. Ngam, saan ko pa kaya't ti maki-boyfriend. Tama nga no alaan na ti urnong ko. Yak kayatin ang maulit pinapasama kayo. Lino ko na ka ti boyfriend mo? Wan, kwarta lagayam ti kayat na kayo. Nakakaasi ang dito nga agsalsala di tayong tablado. Sa ita, intaray na laong ti urnong ko. Kaasi ka matno kasta. Iso nga ita, masapul apel kakpay anaimbag. No nasaya at atao ti paki-boyfriend na. Sakbay asong bata. Tama nga no itaray na laang ti kwarta. Jak ninamnamang agsabat ti dalan tayo kada Mr. Bad. Uray siya ka, jak ninamnama day ta. Jak makaturog siya ron. Apay, ngam siyak, kayat ko na ikidamdag iti matak. Crush ko ni Diego. Sino ang Diego? Kadwa ni Mr. Bad. Ay na. Ala, jak malipatan ti panang put na itidakulap ko. Di mo iba ka nga agayat kan kwa na.
Dakis ka di? Saan? Nang naskan akilatisan pa ana imbag. Sakbay amakiayan ayat kakankwana. Inala na ti cellphone number ko. Intad mo? Uy, ngamin nagpilit mo. Sige. Sikat makam mo. Ketsi ka, saan mo ka di akayat ni Mr. Bad? Natairmat lang ang akas kini Diego. Imbagak matan ajak pa'y kayat ti makiayan ayat. Ipamaysak pa'y lang ti imatang ko iti kapsat ko. Kayat ko amakalpas iti panagadal na. Okay, ngamamom ka di? Nasiputak ni Mr. Bad. Ming-ming-mingan na ka. Onya ko ma. Sigurado, agayat kan ka, Sharon. Alaki ti, maturog tan. Aginanatan, kainton malam, agriing tamanan para iti trabaho tan no rabii. Ketsi ka, saan mo ka di akayat ni Mr. Bad? Natairmat lang ang akas kini Diego. Imbagak matan, ajak pa'y kayat ti makiayan-ayat. Ipamaysak pa'y lang ti imatang ko iti kabsat ko. Kayat ko amakalpas iti panagadal na. Okay, ngamamom ka di? Nasiputak ni Mr. Bad. Ming-ming-mingan na ka. Anya ko ma. Sigurado, agayat kan ka, Sharon. Nalakitin, maturog tan. Aginanatan, tainton malam, agriing tamanan para iti trabaho tan no rabii. Sharon, jak maikat iti panunod ko ni Diego. Marikrit naklat iti panangputput na iti dakulap ko. Jak amukan ka. Lakit din, maturog tan Emma. Aginanatan. Adet, nalamay ng tuyayan ko. Nailambangak tayo ng kamat kanyak ng aking kuko iti bag na intay ko. Nabanog ka nagtaray ah. Ni nga ta, Diego. Kumusta nga tamat tan? Nalabit anakadon iti nasikdok niyo. Patrol ka. Dituyak pailaan mo tingnan. Ang mga nutiliwondak na iti pulis. Agpaliiwa ka na yung bag. Sakbay arumarak dito yung naglambangak. Nasaya at mat. Tana ilang mga amtay akin ko ay tibag nga intaray mo. Nimbaglangan na. Nang runag at addapay dagiti pulis nga agpatpatrolya. Kasano Orlan? Nakaadota itangal daw. Mapantay jay klabinton rabi. Saanan? May bus lang ti kwartatay dyan. Saan na bale? Dalang Emma kan Sharon ti kanta. Mapan ka ano kayat mo? Awan matla ti papananta. Isu mapantay jay club. Adda balay akayat ko asal kanta. Sa dino? Basta, sumurot kan tulat ta kanya. Baknang kaditi aking balay. Juan, baknang. Kat sigurado nga ado ti kwartada. Sige, nukas tati ko nam. Aramidan ta. Isupay ang mainayon iti urnong ka. Sige nga rod. Agsagana ta para inton rabi. Dito itapay lang nga rod hideout. Juan, tadyak kaya ti agawi di balay. Sigurado ang sermon manan ti mangag ko. Uray siyak. Awan lakat sermon ti mangmangag kuno agawidak. Makauma. Agyaman at itinyag mo nga abastok ama nang. Natanglaang tigatangak. Maan ka na yung bagwan? Diyak kaya't amabisinan ka. Iso ang nag-grocery akon iti ado, tapno di ka agbisin. Kumpleto kan iti abasto. Uwan manang. Alang rod, rumarak mo tla dagwas. Tadapay trabaho inton madamdama. O sige, manang. Uwan gayam. Apay adinak ipasyar ijay dagus mo. Diyak pa'y nakapan ijay Saan na anas kanday ta? Ngam kayat kamot nga ilabaan, manang. Siyak ti aglaba iti nagmurngam. Taamok akanayon ka amabannog iti trabaho. Saan mo na panunutan day ta? Dagiti kawas mo ti labaam. Di mon pakibiyangan dagiti kawas ko, ta siya kun ti makaam mo. O sige, manang. Ikan ka iti kwartam, tapno da igatang mo no da ka sa pulam. Nang runa iti pagadalan nyo.
Agyaman ak unay, manang. Agan anad ka kanayon, ading ko. Wan, katuray si kamat, manang. Agan anad kamat. Imbag ka pa'y, Arlene. Kompleto ka iti gamit. Ada cellphone kan laptop mo. Amo mata ni manang ko. Ipaina amin aka sa pulak. Basta para iti panagadal ko. Nagasat ka. Gaputa at manang mo ama nang ipatag. Kan mang pampanunot iti masakbayam. Husto ka, Vivian. Awan sa bali a pampanunutan ni manang ko para kanyak. No di masakbayak. Iso nga igaod mo ti agadal. Saan mo apaayan ti kabsat mo? Wala, kasta ti aramidak. Saan ka pa'y laang ama ki boyfriend? Ta mga namakasi nga dayta iti panagadal mo. Wan, amok dayta, friend. Kan oray si ka, igaad mo mat ti panagadal mo. Wan, igaad ta ti panagadal ta, para iti masakbayan ta. Ala, umay ka, mapantay ti kantin, ag merienda ta. Adang balon ko dito ang merienda. Urayan, di ka agdanag, ilibre ka, anta kwartang. Sweldo ka nagboras iti mais. Nagagatit ka talaga. Alakit din, intan ag merienda, ta ilibre ka. Agtakder talang dito'y abanda. Tapaliiwan taday tadak kalabalay. Unurlan. Saan ta ngagpadlaw ngagpalpaliw ta? Kitaan ta na imbag. No kasano ta makastrek di ta inton rabi. Unurlan. Panagkunag. Kat nalakalaang ang makastrek ta dita. Saan mo't anarigat akalayatan ti pader? Gusto ka? Ha? Urlan. Adala ka iti terasa. Di kagpadlaw. Nakita na tan dito'y nagtakderan ta. Di ka tumalyaw iti ayan na. Tapno saan na makadlaw. Kampay di. Agin inanatalaang dito'y ayan ta. Kampay di. Nabannog ta nagnag na. Ne. Awanan iji terasa tayo lakay. Intan. Ang mga nakadlawan. Agsublitan to inton rabi. Dakkel abalay deta. Kat sigurado nga adu ti maalata dita. Kas kuma iti alahas kan kwarta. Pumanaw tan dito eh. Urlan. Tilakay. Di ka tumalyaw kinkwana. Di ka agpadlaw. Intan. Umasidag kayo dito, da kayo, lalaki. Nangag mo dyan bagana. What? Umasdag ta ka no iti ayan na. Itay kayo pa'y apalpaliiwan. Kat kaslag palpaliiw kayo, dito'y balay ko. Ha? Apay ko mang agpaliiw kami, sir. Agin ina na kami laeng. Kasapula na kiti driver kan hardinero. Amangan no kaya ti agtrabaho kanya. Driver kan hardinero, sir? Uwan. Siyak. Amok ti ag-drive, sir. Awan lisin siyak. Saan naparikot dayta? Sige, sir. Agsubli kami to. Tapno ipakamu mi. No kaya't mi ti agtrabaho kan ka. Wano saan? Sige, urayan kayo inton bigat. Siluluka ti ridaw ti balay mi para kada kayo. Mario, sigurado ka kadi kadagijay dua a lalaki. Imbaga makasapulam ti driver kan hardinero. Wen, Rita. Amok nagtatakaw dagi jay alalaki. Ngem kayat ko ida a makapulapol. Mario, Awan pagdanagam, Rita. Sana dakas ti aramidak. Kayat kula amam mo dagi jay alalaki. Tagparparik na kaniya ngagtatakaw da. sige. Sikati makaam mo. Sabali mananday ta a misyon mo, Mario.
O niya, agsublitain ton bigat ijay balay tibak na. Saan? Saan? Ituloy ta ti panggap na. Serken ta jay balay da inton rabi. Sige, nuday tati kayat mo. Isungarod ti aramiden ta. Saan nga importante ti sasawan da jay abaknag? Ti importante, kat ti maala ta akwarta ijay balay da. Oh, di ka makain na, Emma. Ada ka di or-orayang asamangkot? Dadya ko kinkuhanan. Aday ta ka man yun. Iso, naman ang pilinaon ti panunot mo. Kaya't ko ang makita ni Diego. Kailiw ko ang makita. Saan pa suminay ti panunod ko? Samartan ka man naminsan mo na ang nakita. Nam kailiw mo ang makita. Kas na nga rin marikrik mo ti panang putput na itidakulang ko siya ro. Di ka man paalinaw itirik nam Laglag itam. Anamin ano kan analoko. Ngam sabani ni Diego. Nasingpet abaro. Kan nasaya at ti kinatao na. Kasano nga mom, anasaya at ti kinatao na. Gaputan na taot. Kapo ka di tanataan, isa ako nam anasaya at atao. Agpampanunod ka ka di, Emma. Tsaka mo. Basta kasta ti marikrik mo. Kailiw ko ni Diego. Wala, agsaka na. Kasi kanti sumarunong agsara. Ay, sayang. Noada ko man ni Diego. Makita na ko mati panagsalak iti intablado. Sumardang kan. Agsaga na kakit din, kasi kanti sumarunong agsala. Nasip nga tabanda to'y ayanta. Awan ti makadlaw nga data dito'y. Kat nalawag ang makita ta, day tabalay tibak ng alakay. Tadamot dagiti silaw itirwar. Diego, O niya, kalayatan tan ti pader. saanan? Saanan? Nagbaliw ti panunot mo? Pumanaw tan dito'y. Sigurado ka? Umikan. Umadayutan dito'y. Nakaadayutan iti dakkal abay. Kasano? Aglayon tan iti hideout ta? Wan, Intang arudan. Magmagnatan. Barang adda pagsayaatan ang masalaw ta. sige. Mas daawak. Ta nagbaliw ti panunot mo. Di kan sumanaw. Ang mga nuad na makangagkan ka. Agsarita tanto langan, hinton makadanon tayo jay hideout. Ay, aping awan da Diego. Kaya ko makita. Ingka kat sanguan tay ka table mo alalaki. Itay pa nga orang yan na ka. Ni Diego ti kayat ko ang tigo. No kastang, ingka lata kasarita dyan lalaki ang mga no adama sa una. O sige, sangwak latang gi customer. Kat sapay kumata o may da Diego. Di kan mang namna mga umayda. Saan da ati po ti may sa nala. Gusto kanyat ni Diego. Amo, kan maliknak di ka. Alakit din. Ingkan sang untay customer mo. Nasaysayat no sumrat takas driver kan hardinero ije balay tibak nang. Sigurado ka? No kasta ti aramidan ta. Makita ta dagiti banag ang mabalintang itaray. Nang runa ti kwarta kan alahas da. Sa bagay. Iso mapantan to ije balay tibak nang. Ta sumrat takas hardinero kan driver. Siyak ti driver. Katsika ti hardinero. Nanang, ato yun ti tsaayo. Agtsaa kayo. Kabayatan ti pa nagpapainit yun dito'y paraangan. Oh, atoy. Tainton madamdama. Manganta yun. Malinay ton dyain na poy. Manganta yun ton. Sakbay ngayon tayo makimisa. Ay, Imag agsapaan yung pampanunot kayo matan nanang. huwag bebiyan anak ko. Pampanunutak ni manong mo. No ayan na nga taitaan. Ang mga nudakas manon aramidan na. Nanang, Inaldaw apang panunutak ti kapsat mo. Taam ka nga ang mga noan niya ti mapasamakan ko na. Kapo iti maday nga aramid na. kanayon tayo abagbagaan ni Manong. Ngam saan matadumngag.
No, daman mapasama kun kwa na adakos. Awanan basol tayo. Anak ko, Tunggal pagbagaan nyo. Kaungat na kayo. Idinto ta ibagbagayo lang, mati pagsayatan na. Diyos ko, kaano nga agbalbaliw ni manong mo? Kaano ang makamiris adakas na kiti aramitan na? Nanang, Sapay ko mata makitak pa iti panagbalbaliw ti kapsat mo. Sakbay ti ipupusay ko, Vivian. atig dumpay ti biyagyo, nanang. Iso apat tiyok, ang makita yun to ti panagbalbaliw ni manong ko. Kumusta, kabsat? Imay kayo gayam na kimisa. Wan, kapsat. Kadwak ti anak ko abalasang. At dala kasarsarita na agayom na. Kat, kumusta kan, kapsat? Niya, kastoy latta. Kanayon nga agdandanag, may papanit ti anak ko. Ay, agpada talaang, kapsat. Saan ka di pa yan nagbalbaliw ti anak mo a lalaki? Saan pa'y nga road? Ay, uray siya. Saan pa yan nagbalbaliw di anak ko? Katita, jakam mo no sa dino ti ayan na. No agawid. Pagsukat lang iti kawas na. Rumwar manin. Nagpadaan da iti anak ko, kapsat. Dakas ti arami di anak ko. Ngam, mangnamnama ang agbalbaliw to. Kat kanayon kung ay daw-dawat iti Diyos, asapay la kuma, tadumteng dayta agun daway. Agpada talaang, kapsat. Agparikutak latta. Saan ka di pa yan nagbalbaliw ti anak mo a lalaki? Ay, saan pa'y nga road? Ay, uray siya. Saan kaya nagbalbaliw di anak ko? Ita, tiyak mo no sa dino ti ayan. No agawid, agsukat lang iti kawas na. Rumwar man eh. Nagpadaan da iti anak ko, kapsat. Dakas ti aramid ti anak ko. Mangnamnama ang agbalbaliw to. Kat kanayon kung ay daw-dawat iti Diyos, asapay la kuma, tadumteng day tagun daway. Wan, kapsat. Sapay lakuma, kaitulok ti Diyos a makita dati dalanda analintag. Sapay kumakabsat. Ala, kapsat. Ingkameng. Tanay, paypayapayan na kunti anak ko. Ingkami kanon. Ay, anya itayin taynagan mo, kabsat. Nalipatang matan. Mima ay tinagan ko, kapsat. Ay, ungayam. May tinagan mo. Ay, siyak mat ni Punsaw. Wan, jak nalipatan tinagan mo. Alang araw da, ingkayaw na. Agkikita tayong tumanan dito'y simbaan. Ingkon sumarunok a Domingo. Wan, kapsat. Sige. Ag-doorbell ka, Diego. Sigurado ka kading agtrabaho ta dito'y dakkel a balay? Wen, apay, di mo kayat? Kaya't ko Siyempre, nanam ay ti trabaho ta dito'y nubilang. Kenkas iti kunam. Umado ti kwartata, numaala sa hati. Di mo balik sanday ta. Ag-doorbell ka kit din. Sige nga rod. Sapay ko ma. Taadda taybak ng alakay. Nasaya taimay kayo. Kaya't nasawahan, interesado kayo itimbaga katrabaho. Wen sir, Sakbay na, agmerienda kayo pa'y. Ato ibambaro, nang isaga na ti asawa kay ti para kada kayo. Kalpasan na, ituloy tayo ti agsasarita. agyaman kami sir. Sige, agmerienda kayo. Padayawan niyo tin saga na ti asawa ka para kada kayo.
Diego, sikat agbali na personal driver mi iti amin na pagnami iti asawa. Wen, sir. Orlan, sikat agbalin a hardinero mi. Nabaybayanan ti mula, di talikudan ti balay, kan iti aglawlaw. Kayat ko nga agmula ka itinatnateng. Tanalawa day talikudan ti balay mi amulaam. Wen, sir. Itad ko ti umno a sweldoyo. Kan kanen niyo ti kayatyo akanen. At napagturugan niyo di taasidag ti garahe. Tagpaay kayo matlaeng kas gwardya no iti rabii. Sir, Kasi tinakunag. Ipaay ko ti umno a sweldoyo. Katagyaman agtada kayo, tapno addakat kaduwami iti asawa. Agyaman kami. Tainawat na kami, sir. Nasayaat kayo launay. Ala, umay kayo. Tay surok dagiti rumbang nga ramiden yo. Wen, sir. Di kayat ko, di kay kumaagbabain. Daytoy ti agbali na seledyo. Agyaman kami, sir. Nalawa daytoy. Adamatan paglutuan nyo ditoy. Kan kompleto kayo iti gamit ditoy. At daaminan. Ayan ti sigod nga agnana ditoy, sir. Wenno ti driver kan hardinero yo. Nagabroad. Tinulunga ka makaabroad. Taday tamat ti kayat na. Kasta ka di, sir? Wen, ketala. Ingkay alaanan dagiti kawasyo. Tamabalin yun ti mangrugi. Dito'y kayon nga agnaed. Kasano, Diego? Nagawit tan. Taintalaan dagiti kawasta. Saan tan nagsubli dito'y hideout? Tagyan tan iti balay ni Don Mario. Mas daawak kan ka, Orlan. Kasla nagbalbaliw kan anamin pinsan. Anya ti pakasdawam kanyak. Gaputa kaslasaan ka adakas a tao ang makisarsarita kan ni Don Mario. Ken amom pa yung ti agyaman, idi iso ti kasarsaritam. Kasta talaga. Nasken apakitaan ta itinasayaan. Saan ta nga ipadlaw, adakas ta a tao. Sabagay Ngam, kasano daytan? Talaga ka di nga ijaytan ayandang agnad? Wen. Ngem apaman ang maalat ti kwarta kan alahas da. Pumanaw tamat ijay. Sige, kasta ti aramiden ta. Mario, kasla agdua-dua ak kadagijay a lalaki. Kasla awan panagtalag ko kadakwada. Amok dayta. Kanamok nga agtatakaw dagijay. Aniya, Nadlaw ko dayta ni dinatanawak ita. Bayat ti kadak iti terasa. Kampay idi. Agin inanada iti dala na batog to'y balay. Nga mamok agpalpaliw na. Mario, Sa bali mananda ito'y amisyon ta, Rita. Mario, Awan ti imposible iti Diyos, saan ka di? Tanupod no ti atap ko, ngagtatakaw da Orlan ken Diego. Tulungan ta ida, ngagbalbaliw. o sige, sikat ti makaam mo, Mario. Kita mo katulungan na ta ti Diyos. Tada ito'y tinted na amisyon ta iti biyag. Titumulong ka dagitag kasapulan iti tulong ta. Sapay ko mga rod iti Diyos, taagbaligit ha, Mario. Agbaligi ta. Babaen mo't lang iti tulong ti Diyos, Rita. Kumusta kan, Aileen? Ada ka di pa'y abastom diti balay? Ado pa'y manang. Mabitlaan, kaikan ka iti kwarta. Awatan da ito'y. Ha? Ne,
Adabay kwartak, manang. Basta awatam. Imbag lang nga adan to igatang mo iti masapsapol mo iti pagadalan nyo. Agyaman nga rod no kasta, manang Sharon. Basta saysaya atom ti panagadal mo, ah? Iti kasta, adda serbi ti bambanog kong agtrab-trabaho para ken ka. Wan manang, kat agyaman unay. Kat, kumusta ka mo tandi ti balay? Awan mo't parikot nga ure agmay saak, manang. Kando iti rabi kaduak ni Sofia. Ti kaaruba tayo abalasang. Dito'y amat maturog tapno adda kaduak no iti rabi O sige, agan-anad ka akanayon, Arlene. Wan manang, kat uray si ka, agan-anad ka kumamot akanayon. Sige, ipadas ko ti agmaneho, sir. Nalipatak samot tan. Nabayag ngamin ajak nagmaneho. Jeep idi, tiin manehok. Sige, ipadas mo lata. Agsanay ka pailang. Katinton mayaten, ingkan tumangalay ti lisensyam. Ha? Wen, iti kasta. Legal ti panagmanehom. Awan to ti agbali na parikot. Nalawa mo ti kalsada ditoy. Iswa ditoy kan nga agpraktis. Sige, sir. Agyamanak. Orlan, makitam dagiti ruot anagado. Ikatum amin dagita. Dalusam amin. Takayat ko anapintas ti aglawlaw. Kat kayat ko apapintasam ti aglawlaw. Sige, madam. Di kay agdanag. Taipaay mi ti umno asweldoyo. At dapay bonus yun no kasta, makita mi anagagat kayo. Amin a binipisyo, ipaay mi kada kayo. Kano iti Paskwa, at dalata bonus yo. Ha? Ipaay mi ti amin a binipisyo yo, kas mangmanggad. Madam, Ala, umay ka, Orlan. Taisurok ti umuna nga aramidam dito'y hardin. Nalawa tinadalusam dito'y hardin. Sige, ituloy mo ti agdalos dito'y. Tainak mangisagana iti merienda. sige, madam. Saan ako na mangala iti babaunan? Takabailak pa'y matagluto. Sige, madam. Ituloy ko nga ron ti agdalos dito hardin. O sige, kat inak mangisagana iti merienda. Tamok amabisin kan. Agpapanda Mario kan Diego. Amok amabisindan. O sige, agmerienda tayo. Naimas day tayong sagana ni Rita a pagsasangwan tayo. Uwan, sir. Naglaing kang agmaneho, Diego. Kata si kaswantan ton te lisensyam. Agyamanak, sir. Kat si ka Orlan, amangan no kayat mo te agsurong agmaneho. Ibagam lang no kayat mo tay suro ka. Ha? Nasaysaya at no agadal kang agmaneho. Nakababain mat, sir? Awan ti rumba nga pagbainam, Orlan. O sige, isuro ka nga agmaneho. Orlan, Diego, adda ka di kakabsat yung agad-adal? Awan kabsat ko, sir. Agmay-may saak. Nilatatang ko ti kadwa ki balay mi. Ket sika, Orlan. Adda kabsat ko nga agad-adal iti kolehiyo, sir. Sige, sitadaan kami at tumulong. Aging ka makalpas iti panagadal na. Ha? Sitadaan kami at tumulong iti kabsat mo. Mayat ti biyag ta dito'y ayanta ita, Orlan. Nasingtot dagiti agasawa abak nang. Libre pa iti abastota. Agga po amin kadakwada. Wen nga rod, Diego. Amin nakasapulan ta. Ket ipaayda. Nagsaya at dalaunay.
Orlan, kaslama konsensya akon. Nakasaysaya da kadata. Ngam, pagaramidan tapay laida iti dakas. Napanunot ko matday ta, Diego. Anya nga ta, no ipaypayso ta ti agtrabaho kadakwada. Total, ayos mo ti sweldo ta. Kan libre mo ti kananta. Kan maysa, tulungan da pay gayam ti kabsat mo, iti panagadal na. Diego, Wen, Orlan. Ipaypaysutan ti agtrabaho kada Madam Kansar. Total, mayat ti biyag ta ditoy. napanunot ko matday ta. Iso sige. Ipaypaysuta ti agtrabaho katakwada. Takas itinakunam. Mayat ti biyag ta ditoy. Kas ita. Napintas ti pagid-indaan ta. Kutsyon. Mayat ti maturog no kastoy. Alay. Maturog tan, Diego. Orlan, kaya't ko ang makasarita ti kabsat mo. Iso nga yung kanto sukunen, tayo pasyar mo dito'y balay. Sir, No kaya't nalakit diti agnayad dito'y balay, nasaysayat pa'y. Iti kasta, adakad kadua ni Rita. saan nga ta sobrang day ta kinasayati ho, sir? Agtalag kayo kadi adagos kada kami? Wen, Orlan. Agtalekak kada kayo kini Diego. Kan maysa, kaya't mi ti tumulong iti agkasapulan iti tulong mi. Bakit kan lakay kamin? Awan anak mi. Isungan anwan mi ti kinabaknang mi. No saan mi mat nga itulong kadag iti agkasapulan iti tulong mi. Sir, Kat kasi tinakunakon, ingkan to ayaban ti kabsat mo. Ayam-ammom kada kami. Kasta? Sigurado ka, Manong? wen, iso asumurot ka kanya. Sana bale, tawan klase mita, na Sabado. Sige, Manong. Kaya't ko ti sumurat kan ka. Orlan, anak. Asino day ta nga amaw? Di ka agdanag. Nasayat da tao, nanan. Anak, Alang, agrubot kan, Vivian. Orlan, anak. Mabalin ka di asumuro takmat. Ah. Kaya't ko ang makita day ta kunam nga amom. Sige, Manong. Bayamon na sumurot ni Nanang. Tapno mamam na madagiti amon. Lukasta, da kayo gayam ti amo ni Orlan, Sir Mario. Madam Rita, ay naagyaman ak iti Diyos. Am-am mo na kami, kabsat. Un, sir. Ngamin, da kayo nga agasawa, ti may sa tumultulong ijay simbaan. Oh, nasayaat, ta nagsasabat ti dalan tayo. Naragsakak ang makaam mo, ada kayo gayam ti amon ni Manong ko. Sir, Madam, agyaman ak una iti Diyos. Ngamin. Oo, di mo nituloy ti kayat mo nga ibaga. Amok lang. At sige, sidadaan kami at tumulong kan ka, Vivian. Agyaman kami unay, sir. Sakbay nga agawid kami, sir. Kaya't kapay apagyamanan. Gaputa si dadaan ka at tumulong kadag iti anak ko. Nang runa unay ni Orlan. Amom ka di. Adadagsan iti barukong ko day nga anak ko. Kabsat mimay. Dakas ti aramin na, sir. Kanayon na nga agdanda ng may papankan ko, anak. Kanayon ko kay karkararang iti Diyos. Kasapay la ko ma. Makita natin alintag-adalan na parakan ko, anak. Tapno sa anak ko man nga agdandanag iti inaldaw. Kabsat. Katagyaman ak iti Diyos. Gaputada kayo tinagbalin nga amo na. Natal nan tiriknak, sir.
Saan ako ngagdandanan? Gaputaam mo nga addan na saya at atrabaho na. Gapo kada kayo, sir. Ala, sapay la ko mga rod, tamalawlawagan ti panunot ti anak mo, Mimay. Kat pilyen na tinalintag adalan anaturong na. Sapay la ko ma, tasaan asumiyasi. Katagyaman ak iti Diyos. Gaputada kayo tinagbalin nga amo na, sir. Natalnan tirik na. Saan ako ngagdandanan? Gaputam mo nga addan na saya at atrabaho na. Gapu kada kayo, sir. Ala, sapay la ko mga rod, tamalawlawagan ti panunot ti anak mo. Kat pilyen na tinalintag adalan anaturong na. Sapay la ko ma, tasana sumiyasi. Wan, sir. Idaw-dawat ko dayta. Si dada nakatumulong kadagitikas iti anak mo anayaw-awan iti dalanda. Nalabit aday ta talaga ti misyon ko dito irabaw ti daga. Ti mangiwanwan kadagiti naiwawa. Bendisyonan na ka ti Diyos, Don Mario. Sapay kumatag na nayon ti salunat mo. Tapno adupay ti matulong am akas ken ni Orlan nga anak ko. Orlan anak, agpakada kamain. Kat agsingsingpet ka kumadito'y balay da Don Mario. Nasaya at daatao, anak ko. Awan ti di makaamamukan kwa na akamang ti simbaan dito'y lugar tayo. Nanang, Nasaya at da. Isu arumbang asaya atin yu ti trabaho yu dito'y balay da. Dakkel apagyamanak, anak ko. Gaputa si dadaan da at tumulong iti panagadal ti kabsat mo. nanang, Anak, pangaasim. Pagtrabaho ka dito'y balay da. Nasaya at da at tao. Awan sa bali apampanunuten da. No di ti pagsayaatan ti tao at tulungan da. Isu apang nga asim, anak ko. Agsingsingpet ka. Wan Eileen, awisen ka. Tadwata amapan aglaba iti balay da Doña Rita, intun Sabado. Ngamin, kunana ang mga yabak iti kadwa. O sige kayat ko launay. Isupay ti tangdan ko. Wan amom, nakasaysaya at dagijay abak mo. Naanos, kan saan daan na imot? Imbag man takasta? Wan, isung ayaban ka, tapnada kadwa. Kan kas iti nakunak, nasaya at datat tao. Isu asaan kang agbabawi as sumurot kanya. Wan, Vivian, sumurutaktan ka. Isupay ti matgadak. Sharon, api nga taasaan matan nga umay da Mr. Bad ijay Cloud. Ay, Emma. Kalang at manan asumrag dito'y da gusta. Kadwa na ni Diego. Ay, Oh, di mo ka di kailiw ni Mr. Bad? ha? Apay kumakailiw ko. Iti anya aga po. Oh, kagayat da ijay kan ka. Ngamin, kasta unay apanang mingming na kan ka idi ijay Cloud. Emma. Amo? Noornosen na laang tibagina? Ad-adda at tumaar. Ay, gusto man ladaytan, Emma. Ay, jaklat na maiwak si iti panunot ko ni Diego. Kaano nga ta makitak manan? Makitam tulat ta. Kanon to nga ta? Sapay kumata makitak to inton rabi. Umay ko alaan dagiti daddo makawas ko, tatang. Nakastra ka kita iti trabaho. Ha? Nakastra ka iti trabaho? Anya trabaho? Family driver tibak na nga agasawa. Dadun niya Rita, kan Don Mario. Kamang da kano iti simbaan dito lugar tayo. Da Madam Rita, kan Don Mario.
Kano kasta? Ay, nasaya at launay anak kaw. Am-am mo yu ida, tatang? Wala. Am-am mo kida. Taka mangakmat iti simbaan dito lugar tayaw. Kata daw tinatultulungan da. Kasta ka di? Ket pagyamanak, tay sugayam tibus mo anak kaw. Agsaya at kakadakwada. Iswa pa nga asim, taag sing-singpat ka. Diego, agyaman na kasi marungkar ka dito iklam. Kumusta ka? Nasihat lata Sige ngay, kumusta kan? Nasaya at latamat. Ni Mr. Van. Ayan na, apayadi mo ka doon. Saan na Mr. Bad tinagan na? No di kat urlan. Kas, apayadi mo ka doon. Di na mo ngay mayak dito eh. Nagkapuak ngamin iji balay ni. Kat di magasakla dito eh. Pagyamanak no kasta. Lamin, kaya't ka makita. Kaya't ka mata makita. Sanak ngagbayag. Ngamin, adda mo miitan kan ni Orlan. At pagpapayan mi abak na, may sak ang driver ijay. Kat hardinero mat ni Orlan. Oh, di nasaya at naunay. Ayos lang ti trabaho mi. Tinaskan. Nasingpat kan managparabor ti amo mi. Dayta ti kasayaatan, Diego. Sa anak ang makapagbayag dito eh. Kaputa sa anak ang nakapagpakada iti amok. Awan ang yaman na. Basta inton maminsan, magpakada ka iti amom. Tapno makapagbayag ka dito eh. Ay, sayang. Saan nakadwa ni Diego ni Mr. Bud? Nagkita kayo kumama. Sana bale, adan tulat tagundaway. Among kadi? Simple laong ti panagbiat na. May saad driver ni Diego kat hardinero ni Mr. Bud. Anya ti maditi day. Awan madi iti dayta at trabaho da. Yung data, madi iti trabaho da. Manala iti dayto iklam. Angam sa bagay, saan taakas kadag iti daduma nga agpapairwan. No di kat agpatingga talaang iti intablado. Kano adda aggusto amang table kadata. Kan, adda limitasyon na dayta. Saan data ang mabalin at tsansingan dagiti bartek alalaki. Kamadaksan da lang. Agan ano sa gusto. Gaputa adulat tatitip ang maaawat ko dito eh. Kaya sa bali pa iti talaga asweldo ta. Uy nga Rod, dakdak ko lang tatitip mo yun siya. Ngamin, napintas ka. Ibinto ta siya. Kadaw yan lang ang kipintas ko. Tap-tap malak tiro, iti make-up. Kataw yan man tipintas mo ako namin. Ngam nagsaya at kamatatao. Sharon, kinapod mo na. Kaya't ko di pumalaw di tiklam. Ngam awan mati sigurado apang gadang. Kasta akmat Emma. Agad adal ti kabsat ko. Iso nga agan ano sakpay laang dito eh. Tinaskan. Aywanan tati bagitan. Iso ni Arlene agayim ko, madam. Iso ti katwak nga aglaba. O sige, awan parikot iti dayta. Ala, aglaba kayo, taikan kayo iti tangdan nyo. Agyamanak, madam. Naimbaglaangan ta inayabanak ni Vivian. Iso pa'y ti matgadak kada kayo. Naimbagla nga allowance ko iji pagadalan. Agad-adal ka? Pagad-adalan nak ti kabsat ko, madam. Nagsaya at maten akabsat ti kabsat mo, tapagad-adalan na ka? Awanan naganak mi, madam. Isu animanang ko, tinangako iti responsibilidad para iti panagadal ko. Saan nan nga intuloy ti agadal, kat nagtrabaho. Takayat na, asyak kanulaangan ti makalpas. Kastagayam. O alagarod, aglaba kayo,
Tanayunak ti sweldoyo. Mhm. Adday ta. Naisal na pa'y ta amin ang alinabaan ta. Madamdama pa'y. Mamagaan danton. Tanaispinda mo? Nakasingsingpot ni Madam Anya. Pinagmerienda na tapay. Naanos daa talaga. Kat, sa dino nga iti ayan ni Manong mo? Saan ka di nga agpapaimot ditoy? Rimorda ka nung kada sir. Ti asawa ni Madam. Isuro na ka no ti kabsat kong ag-drive. Nagsaya at dagayam nga amo. Pudnot ako nam Arlene. Nakasaysaya at da nga amo. Amumat gayam ti agmaneho, Orlan. Uwen, sir. Nag-eskwela akmat iti driving. Day talaan, tasaan ka nagmaneho. Tawan matlugan ko. Nasaya at launay. Sige. Asikaswen tayo ti lisensyayo. Kat kayat ko ngagsanay kayo pa'y ngag-drive. Sir Mario, agpakada kami biit kan ni Orlan. Sa dino ti papananyo, at sumit ngeten. At dala sarong karan mi agagayem. Di ka agdanag, sir. Agsubli kami matlaang adagos. Ala, awan parikot iti dayta. Mabit lang kang kayo iti kwartayo. Imbag lang ay gatang yo iti chocolate nga isang petyo kada gitar-arman yo. Ha? Ni Sir Mat. Bala, mabit lang tayo nakmangala iti kwarta. Kumusta kan, Shasha? Sharon, tipod no anagan ko. Sharon? Orlan tipod no anagan ko. Sana Mr. Bad. What? Amok daytan? Kumusta kan? Nabayag basit adida ka nakita. Kastoy datan, adaklat tayo ti dayti aklat. Makigasang-gasang, na mapaadal ko di kabsat ko. Kat, uray man lalak iti dayti aklat. Taagpatinggalaang di ti trabaho. Amok asalwadan ti bagi. Nasaya at no kasta, Sharon. Kat sikan, kumusta ka matan? Kastoy. Si iniugan ka. Ha? Sapay ko matawang pa'y nobyong, Sharon. Aapayan mo lang ti kastang. Tapno aman kay nagaw ko ka. Kinapod mo na. Saan ka maiwaksi iti panunot ko? Orlan, Ibagak tirik na, Sharon. Kat sapay lako mata di ka gumura. Agayatakan ka. ha? Kat sapay lako man. Tawan pa'y nobyong. Awan pa'y nobyo. Gaputa awan pa'y daytay ti panunot ko. Tikas kanan kanya, kat ti kabsat ko. Kaya't ko ang makalpas iti panagadan na. Dayta ti gapuna nga daaklat ta dito'y club. Ta dito'y club, nalakaasumrak ti kwarta kanya. Napikastang, kas iti na ko na, amok asalwadan ti dayaw ko. Agadaan at kakanayon iti kadam dito'y club. Kaya't mangnamyama. Adumteng tutigon daway. Ang makapanaw ka dito. Kaya't madaan ka iti mas nasaysayata pang gadan. Sapay ko matakasta. Agadaan at kakanayon, Sharon. Kaya't laglaki pang atanayon ka pang panunutin. Sige. Pakada ko na, Emma. Agsubli kaming tumanan kan ni Orlan. Sige, Diego. Agyaman na kasi marungkar kayo. Urayik lang amalpas da Orlan kan Sharon nga agsarsarita. Gatin kami. Saan mi amabaling di agbayag dito eh. Sige. Basta gananad ka kanayon ha. Aywanam ti bagim. Itulong mo asalwadan ti bagim. Wan, maawang piti kayat masaman. Kat di ka agdanag, Diego. Ayawanak kisalun ko. Ken oray sika, di mo baybay ang kisalun mo. Aramidag dayta. Para kan ka, Emma. Sinungbatan ako ni Emma, Orlan. Nakaragrag sa kakida.
No kasta, agayan ayat kayon? Una, katsikangay. Sinong batan nakakadin ni Sharon? Saan? Diyak kahit nga puraan. Kaya't ko ating itingan na pa na imbag tirignan. Sakbay amang ikaddan. Ngam siya. Sinong batan na kun ni Emma? Nasayat nung kasta. Ngam... Ay... Mabainak, Orlan. Kan maamakak. Amangan no maamuan na amay saak ngagtatakaw. Kat ebrik nakmatlaan. Diego, Anya nga tati aramidag, Orlan. Ibagak nga takan ni Emma, tipod no akinataok. sakbay nga ibagam day takan ko, ana. Naskan nga agbalbaliw kapay. Anya ti kunam, Orlan? Ulitan man. Tikunak. Agbalbaliw kapay nga umuna. Sakbay nga ipudnom ti kinataom kan ko, ana. Katsika, agbalbaliw ka kadiman. Wan Diego, agbalbaliw tan. Pudno ka diti nang ko, Orlan. Ulitan man. Agbalbaliw tan, Diego. Para itinasaya at amasakbayan ta. Anya nga tati aramidag, Orlan. Ibagak nga taken ni Emma, tipod no akinataok. Sakbay nga ibagam day takan ko, ana. Naskan nga agbalbaliw kapay. Anya ti kunam? Orlan, ulitan man. Tikunak. Agbalbaliw kapay nga umuna. Sakbay nga ipudnom ti kinataom kan ko, ana. Katsika, agbalbaliw ka kadimat. Wan Diego, agbalbaliw tan. Pudno ka di tinangag ko, Orlan. Ulitan man. Agbalbaliw tan, Diego. Para itinasaya at amasakbayan ta. Kaslamay ikahawa ka dagitang ibagbagam, Orlan. Nasao kanyak ni Sharon ti makagapo. No apay nga adda ita ijay club. Ngam kasano nga ibagakan ko na pumano ijay. No mas dakdakis mat ti trabaho. Iso anasasayat no agbalbaliw tan. Ket agurnong ta para kadakwada. Orlan, Mabalinda ti manglukat iti pagtagilakwan. Basta da kwartang aramaten da. Ket naskan nga agurnong ta. Tapno adda pagpuunan da. una. Nasaya dahit anak ko nam, Orlan. Sige. Aggagatang agtrabaho, dito'y ayanda don Mario. Iti kasta, maayayo da ka data. Juan Diego, manipod ita. Agbalbaliw tan. Saan ta nasublyan ti dakas at trabaho ta? Mario, maasyanak iti gayam ni Vivian. Ni Arlene, kayat ko at tulungan ta. Gayam ni Vivian? Wen, tay kadwa na naglaba ka dagiti kortina ken ulas. Kayat ko amay sa kadagiti tulungan ta. Uray matrikula na laang ti itulong taken kwa na. Akas matlaang ka ni Vivian. Dakkelan aba nagday taken kwa na. Sige, sikat ti makaam mo. Inton maminsan nga umay dagla ba? Kasaritak ton ni Arlene. Awan ti makunak iti dayta. Tumulong talatta kadagiti agkasapulan iti tulong ta. Tanalabit. Dayta talaga ti misyon ta iti daytoy abiyag. Agyaman na, taimay kayo. Aglaba kayo ita, iti kawusmi. Uwan, madam. Nalaingak nga aglaba, madam. Nadalos ti labaak. Oray siyak, madam. Kandi kay agdanag, tasay-sayatan mi ti aglaba. Arlene, kayat ko nga ibagakan ka. Asya kon ti makaammo iti matrikulam. Akas ken ni Vivian. Ha? Tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Kat siya kon ti makaammo iti babayadam ijay pagadalan nyo.
kadi, madam? Husto kadi nangag ko? Wen, dagitikas kada kayo ti rumbang a matulungan. Nagsarita kami nga agasawa, amay saka at tulungan mi. Ala, agyaman ak unay, madam. Agyaman ak unay. Basta ikarim asaya atem ti panagadal mo. Ikarik, madam. Ikarik. Madam, nakasaysaya at kayo launay. Anya ti makunayo, madam. Nagpintas ka di matlang tinamay ak iti hardin nyo? Nagmula akon kadag iti agsabong iti napipintas. Wen, Orlan, nagpintas to'y hardin. Kan nadalos ti aglawlaw. Agyaman ak tamaragsakan kayo, madam. Mabalin kon nga awisen dagiti kagayam ko. Kat dito'y kami hardin nga agsasarita. Ngamin, nagpintasan dito'y. Agyaman ak, madam. Ay na, maragsakan ak, Orlan. Gaputa nakitak ti kinagagat mo. Wen, madam. Talagang aggagaytak. Ngamin, nasayat kayo. Ah, Kahit ikarik. At dapat ti panagagat ko ng trabaho dito eh. Tapno maayayo kayo. kat maragsakan ak iti dayta nga imbagam, Orlan. Ituloy mo ti aggagat. Tati nagagat kad naanos, adayo ti maturong na. Kumusta kayo dito balay, nanang? Nasaya at kami mo't iti kabsat mo. Awan parikot may. Kita lang nga makita kayo ang nakaisam eh. Wen, anak ko. Ngamin, naragsakak para ken ka. Gaputa ijay kabalay da dun Mario nga agtrab-trabaho. Awan nanang. Ngay baglakit din. Tani Don Mario ti mismo ang nangalukoy kada kami. Ngagtrabaho kada kwada. Pagyamanak day ta iti Diyos, anak ko. Isu nga agsingsingput kan. Igaud mo ti agtrabaho. Gaputa nasaya at da nga amo. Awan nanang. Ket saan mo kuman asublian ti sigod at trabaho, anak ko. Tama isag makalaeng. Ikarik, nanang. Kanayon kami amadandanagan kin ni Vivian gapuken ka. Nga amangan no iti maysa nga aldaw. Ket addandakes anapasamaken ka, anak ko. Nga amangan no addakan iti pagbaludan. Nanang. Isu atan likodamon ti dakes nga aramid, anak ko. Ket agbalbaliw ka. Di ka agdanag, manong. Igaad ko ti agadan. Nang runa, tadamadamrita ti agbayad iti matrikula. Tulong da kano iti panagadal ko. Nasayat no kasta. Kaya pagyamanan tayo dayta. Kan sa bali pa iti swildok ano, inak aglabay iti balayda. Nagsayat dalaunay. Igaad ko ti agadal, manong. Nang runa, kat ada si dadaan amang tulong kanya. Nasayat ti kasta ka panunutam. Agadal ka. Para itinasaya at amasakbayan. Naimbag ta imay ka, manang Sharon. Amom ka di? Adda pa kilablabaak no iti Sabado. Imbagak matenkan ka adikan agbambanog pay. Apay, saan ka di nga umdas ti itad ko nga allowance mo? Kaya't kalaang atulungan, manang. Sana bali, ta saan kami unay ang mabannog, ta damot washing machine. Kan ammo, manang, ni Madam Rita kano ti makaammo iti matrikulak. Basta ikarik kano, nga igaad ko ti agadal. Madam Rita? Wan, manang, ti amo ni Vivian agayam ko. Baknang dangamin, kan awan paggastusan da. Anya? Wan, manang, uray ni Vivian agayam ko. Da Madam Rita ti tumulong kan kwa na iti matrikula na. Sigurado ka iti dayta? Amang ano anya mati katukad na dayta tulong da. Nasaya at dang, manang. No kayat mo, sumurot kan to kanyak intun Sabado. No addawayam.
Tayam mo ka kadakwada. Kantap no mapanak na kam, anasaya at atao da Madam Rita. Agpada kayon nga dan iti lisensya iti panagmaneho. Awanan ti parikot. Agyaman kami unay, sir. Agyaman kami, sir. Ita, addan katulungak nga agdrive. No kasta nga da misyon na papanag. Anya misyon, sir. Kadwa na misyon ko, ket timapan kadagiti lugar nga agkasapulan iti tulong. Kastagayam, sir. Iso na saya at adda kayo adwa. Tapno adda kaduag, no kasta nga da misyon na papanag. Agyaman kami iti panagtalakyo, sir. Nga oray amoyo adakas kami at tao. Gaputa mo kay tultuloy yo ti panagbalbaliw yo. Wen, sir. Agbabawi kami kadagiti dakas nga aramid mi ti kalabas. Agtatakaw kami iti, sir. Tinapuno na. Kaya't may asar kanto'y balayo. Wen, amok na ita. Damo pa nga makita kayo, ket amokon nagtatakaw kayo. Sir, Ngem nasayat lata ti Diyos kunakmanen. Gaputa ita, ket nagbalbaliw kayon. agbabawi kami iti kinadakas mi, sir. Nasayat launay.